Pa, prijatelji, dobrodošli u ljubavnu elitoviziju, reality gdje je drama veća od Mante Everesta, a nivo ironije visok kao avionska letelica. Šta reći, osim hvala svima koji su učestvovali, producenti, zvezde, publika, čak i oni koji su slučajno upali na kanal dok su tražili recept za kolače. Gledam ovu elitoviziju, zamišljam sebe kao stranca koji je upao u vrtuljak, svuda oko mene je haos, ali ne mogu da prestanem da gledam. Ziri, komentatori, novinari, svi kao da su izašli iz iste kafane sa istim pićem, a to piće očigledno ima posebno dejstvo. Pitam se, dragi moji, koga to oni zajebavaju? Sve crnje od crnjeg, kao iz nekog crnog filma gdje nema ni junaka ni zlikovaca, samo likovi koji bi se međusobno mogli tužiti za neki oblik moralnog zločina. Miljana, Anita, Dario, Zvekeće, Mekeće, Ciuće, kao da su ispali iz škole za vreme plovu u 18. vek. A kad čujem hvalospeve o Miljani, Aniti i ostalima, pitam se da li sam ja pao u neki paralelni univerzum gdje se cirkus smatra umetnošću, a dramatika normalnom svakodnevicom. Kejo će mi dati odgovor, dragi moji? Da li smo mi, gledaoci, postali žrtve svojevrsnog reality hipnoze ili su oni koji stvaraju ovo čudo zaista izgubili kontakt sa realnošću? Volio bi čuti vaše iskreno mišljenje. Da li se vama povraća kada čujete na primjer ove hvalospeve o Miljani ili ovo pranje Anite itd? Molim vas recite mi da li ja ne razumijem ili ste mišljenja kao i ja da nas stvarno ali stvarno zajebavaju i misle da smo glupa stoka. Pa, dragi moji, do sljedeće epizode ostanite sa nama, da zajedno proširujemo granice apsurda i razmišljamo o tome kako se ova zemlja pretvorila u jedan veliki, digitalni cirkus. Jer, na kraju krajeva, nije ovo samo reality, ovo je elitovizija, ovo je cirkus.